Srpske dečije knjige predstavljaju Srpski jezik, priručnik za osnovce. Predstavljamo vam priručnik za osnovce iz srpskog jezika. Novi tip priručnika za nastavu srpskog jezika u osnovnoj školi. Pored ovoga, ovaj priručnik iz srpskog jezika se može koristiti za širu upotrebu i primenu. Naučno zasnovan, promišljeno selektivan, organski funkcionalan, grafički pregledan, informativno sveobuhvatan, moderni pregled gramatike, pravopisa, jezičke kulture i stilistike našeg jezika. Srpski jezik, priručnik za osnovce.